Iduhanyu, aule Surusia Jorge Bernardes. Nona haya musung oganu hun logo isei sandi lei bagu bayu bogo guento le giri by COVID-19. Lida du suhati, lida irumu biamilu disnefu, lafu wacha sandi le hagaira miritaga chirik. Lumage dandi gia, dariwal sandi le lidan libe age flasu bogo. Leti logo by sandi le hanari met galugra hadila, Gamalumo hanari metigie sandi le lichugubay. Kati idage lahisha sandi le. Lida lakuti honu aluaguti, genegeti hawage la buriri, lasgra hawagu animalu, yenge aba lasgra hawage animalu, hawagu grige. Lari geti lasgra hawagu grigia, aba halugra agu mutu hongwa, lau hatunuha, hatinyuha, o lau haguha logu hahab, hagu, hagiri labu hayuma. Kati hasandi rubai grige laige harg dini sandile. Hibeage abala dagaru abiu hawagu, lichati awaraguni, tunuma baiti, lagai agulerugu, lagai gaura labu yadunu. Ahen sandigo bubai bungwa logo anihe la sandile buagu, lubudi lumong o tumong srusia lausun lofudagung, gawala lamuga hacho ni logo lige la bogubay. Dagalumo weile ogunye bay, uwara gile ara ni lung harei dagubala grige lao. Gawala ti batum pili lung abirwa labu lugariti locha dagu basandira gubungu. Kabati badiga luay basandirum. Frumi mosu bachibu ni buha bulao sabun yarafago. Biama mosu badise dun hawai amu grige halau ben sandile. Urwa da batunuha o batinyuha yuti lu badon lau bigiri o biuma lau baruna. Gaduru saragwarumani. Mos duari hama sungrigia ha baruhanya urwa vengi rumu luinyu habu ha lau ben sandi kebri libime hita, linyu hita, tinya nigi labu tisandi nigi ladiga first timati la wansiru sandi le hada mutuha. Agura batina ide golanu musu ganu le lungawara bela hadugni sun le gawara humuti lu buidu bela hatu adi lagana go sandi le saragu sereme.